Hmar Chanchinthar ngai thatu ha in reng in chibai tharam ni ri tholeni sang ni le som ni Chanchinthar team tu mercy lalumpui amasan chanchin langsar zul hai ATM a sum thun tu thatna thu le inzoma police thusu kani opium ip zakhatsung man India literacy rate world number 1 Djokovic to US Open and thok disqualify ani tu hin chanchin kim changlemin upalal big len khobung a testimony hla choimoina kan hlan che ama phukle sakchu Hmar Limited Nation YouTube channel a ngai thlak theina umta hila hi pu zonun sang psychotina sponsor ania music hizaya le mark lam sang lin hain moi taka an rempek le green studio a khum ani video hi Hmar Limited Nation kutsu kani ve thung Churachandpur District Superintendent of Police Amrita Sinhain tharam ni ruk sang ni le som hi athu su ka simdanin limta tharam ni li sang ni le som hi choma dar som le mini som li bora State Bank of India Churachandpur branch tula mi ka phluma ATM a sum thunding tam tak inru tu hai man anni theina dinga mi tu khom police hai ku ma thu in tlon tu chu lom man sum fai cheng nui khat pek anni ding thu apung tu khom hing tu thatle sum hang hai le zoma police ko ma thu in tlon tu hai chu anni na thuptlat ani ding thu ashil bok limta tharam ni li sang ni le som ni jetop ni khan melshi lomi pahin Churachandpur ATM haya sum thun tu kumsom thum pasaria upa pu arambam ranjan meite kaplumin sum cheng bible sikhat le nui som paruk vel anin ruk mangani hitul thatna le sumin rukna chungchanga hin Churachandpur police chun mi pathum thu indon chingdingin anmana limta pathin ni tharam ni ruk sang ni le som ni khan Manipur Director General of Police pu LM Khaute chu amun nge ya fe in thilthung dan hai asui chin pu LM Khaute DGP Manipur chun hing misul tul thata sumtam tak en rutu hai an rang thei ang taka man an ni theina dingin police chun thei top su in ma an lak ding thu ashil Churachandpur khapuya mobile phone computer le computer mang rezorna dor burik takel Beach World and Computer Stadium Road Nehru Marg le IB Road lamchum poimo tak bola roktu hai chuman an ni tak thu Churachandpur police thusuk chun ashil ei thulak nan ashil danin Churachandpur police Soimin Thangkip Kian Sub Inspector of Police SI Martin Mangja Housing Son SI Jinjasiam SI le an roi hai chun dor roktu ni dinga ring lahai umna kanan veng niulamka Churachandpura fe in ru ni dinga ring la mi pani hai chu an mana an thilin ru khai khom an hukir nok bong ni in asuklang hi dor rokna a thang ni dinga ring la police in an man hai chu Mr Khublian ma kumsom hi pasaria upa pu langkhan kap nau pa le tlangwal nyangkhan piang kumsom hi panga upa pu thangkhan mona nau pa hayan ni pu rolen pulam te dor Beach World and Computer Shop hi limta thlaram ni sang ni le som ni khan rok ania mobile phone le thildang dang nui sariman belin ru kani Jirbam police hain tui sulin huna zordinga ru tam takan sibum an man chumi puidem a hlo hle limta thlaram ni nga sang ni le som ni khan Manipur Police Jirbam Additional Superintendent of Police Law and Order le OC in roina hnuya rupum sanga za sarisom ni panga an man thu Manipur Chief Minister Pu and Biren Singh in a Facebook page a ahungin su to them a hlo hle Manipur Chief Minister Pu and Biren Singh chun rupum sanga za sarisom ni panga zet chota bekara tui sulina Indian Forest Act sangkhat zakul som hi pasaridanin man ani mana hai Forest Department kuma peklut an nita ti in azi hi thil hin abik takin eini tlangmi eiram mi pui hai sumhu na poimo tak pakhat dan no taka police hai nan sukbui hi Chief Minister Facebook veka na tak takin andon let Scheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers Rights Act sang hi paruk dung zuin ramthil hing ru ting ramthlai na ramtheira khuizu le thil dang dang hai hi rammi hai sumhu na dinga danin zor aphal ania hinga ei rammi pui hai sumhu na tak pakhat rutam tak indik no taka police hain tui sulina an lo manel hi ei renga thangtlanga hingang thil hitlung nok tangai lo dinga ma lak chumak mo ani Manipur Sarkar hnuya COVID-19 control room in tharam ni sari sang ni le som ni zandar nga thusu ka simdanin linta darkar som ni pali sungkhan minaran somruk pali le Central Armed Police Force CFPF som ni positive musuk tharle damfela in khasuk za somku pali an umthu ashil
tu chana Manipura COVID-19 kai musuk tapo sang sari zale paruk anvoi make active case sang le zasari le som damfela in kha suk tapo sang nga zathum som nga parit recovery rate za som sari panga point bil thingna chan tapo mi som thum parit venghin tu pol hai chun limta thlaram ni le sang ni le som ni jingkar in matak khan sarkar khapin rui thei tam takel Manipur rain thok Nagaland ting phurchu indir thei an dapna dap dokin anman venghin tu sipai ha in thuru kan shit angin national highway som hipaku Piphema Khobul Kohima district lai dap pui an lo thoa indir thei lorry an dapna achun lorry pani Vietnam poppy opium ai ni laya kani tia shitla chi seeds ip za som hi layan man popi kani chi an man popo hi cheng bible sikhat len nui somli paliman hu bor ni in ei thulak na chun ashil hi sarkar khap in rui thei hung photo mi paliman an ni boka mana hai le thilman ha hi custom department ko ma pek lut an ni ta ni in ei thulak na chun ashil India Hmar sak abikin Manipur le Nagaland hai hin opium kani sumdong na na sa ma abik takin Manipur tlang ramahin kani bil atam hle kani chi hitam tak chun sumna thataka annayal ta a amiruk chu sarkar khap thilchi mithisen chunga sumdong ang ani lein thil pangzatum takani e ramdel abiken Pherzol district ti he atel pui thua clearin kania in thokhin ela filim ni a anlang lein loma tak zet tharam ni sari sang ni le som hi a National Statistical Office NSO in Education report a in thoka data report apek danin India rama team le zik theiza literacy rate atarlang literacy rate in sana takchu Kerala 96.2% akai phakani adot tu chu Delhi ni in 89% akai Andhra Pradesh chu anhui tak ni in 66.4% ani a literacy rate national average 77.7 khom akai phak no ni atlang pui data ina suklang danin namaine kin pasal lekha team le zik thei antamlen pasal literacy rate chu 84.7% ani a chun 70.3% chun mai literacy rate ani vethu World number 1 Novak Djokovic to US Open a abol hlap thei chun line judge pakhat afukpal hlolein disqualify ani United States Tennis Association USTA rules nu yahin thopang pal lei ani khoma judge shrim bola hlap fuk ani chun shemhlak anni lein Djokovic khom hi thopal liu ni sin la khom default charge in or tirni in US Open and thok disqualify ani tulai khovela tennis player thatakle world number 1 rank holder hi USTA chun an disqualify al chawni lawin appoint hu su khai popo an team pek no elding baka asumle pai dong ding popo khom adong theitano ding ani Djokovic hina career ra poimo ta Grand Slam olsam taka alak theina huncha chu abopel ta ani the big three anum tak no la hin 2000 chu Grand Slam lalangai chaklawin Grand Slam hi anhung lak thei ding ani Barcelona winger Ansu Fati chun Spain national team ta dinga atan voi khatna in goal athun ngal kumsom pasarile ni zathum som pakhat ni in Spain national team history a Spain ta dinga goal thun thei naw pang tak ani nge Wolves chun an club history a player man to tak ni dingin FC Porto an thok kumsom parit ni Fabio Silva chu an lak felta Scotland winger Ryan Fraser chun Bournemouth asuk san hung Newcastle United zomding in medical test negative Luis Suarez chu Juventus zomding in big na nei fel anita Suarez in Juventus akum khata 10 million loading in contract assigned ding api ani Barcelona chunan striker Suarez khak tu ding Inter Milan striker Martinez chu anlak lu theina ding in kongshan chan dap antum mek ole khang hai po kha Chanchinthar ei pung le engai thak thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoi